Njuan-juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idikepi merbekas. Mersampang deket merlulu ati ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdeng ku pesakat kami sukutan keluahan en. Mersodip mo kita asa dek tong idengani tendi perbadiai kita. Ali bapa nami si permase ate. Pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, iba gasan tendim simba dia idi, ibas sukutan enda. Amin. Renungan tasi darien, ibu ku renungan wasiat nai, si merjudul. Sadar mo kene janah tobat. Si bagini dok lapihin simba dia, imosi tersurat i ulan apostel bindu telu, ayat 10 pitu so ayat 10 sibah. Janahnat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-10 sibah kan si mendok. Kumerna neidi, sadar mo kene jana tobat ibas dosa-dosan dene nai. Nai balik mo kene mendahi debata, asa isasa dosan dene. Kita karinana sini ku kelengi kami iba gesen Yesus Kristus. Ibas mersiajar, imo sada kegiatan tikan oda memetoh, gabe ibetoh. Tikan mengulakan si somende, gabe mengulakan kade si mende dekat merandal. Perbinetohan si enggo tagurukan, enggo ioji naraptiki, dekat kenah tabetoh. Pastilot ngo si mengambati ibas merguruidi. Mula kumerna ndates ukur, dekat kumerna kenah betohan, tukasi pe sindi betohna oda mende. Kumernakan percaya ngo iya, mula kade sini betohna, gabe merembahkan tobat simbelga, mendahi geluhna. Petrus, imosi sin Yesus nanggiut mersiajar narap Kristus. Sukutan keluahan kibagahkan dirina, gabe sisin singgati memeraikan ukurna, lako mersiajar. Orang ngonggati ia menjalo persiajaran idi dekat mende. Tapi, ikan perpodi, lulus ngosi Petrus, gabe sisin nasi mende. Diberitakan si Petrus mo, kade si enggo ipelajari ia mendahi jelman terem. Kala si oda memetoh tersenget Yesus, gabe sadar, dekat mertobat. Mbuedeng ngo jelma, orang geut menjalo kade si merandal. Tapi, oda ngo cituk iperpodi, gabe sadar, dekat merasakan tobat, ibas ngeluh. Mula anggota dapat perbinetohan iman tersenget ise Kristus ibas ngeluh ta. Dalam selanjutnya, imo mengikutkan kade sini ulan di Kristus ni dunia en. Pengorbanan keleng ni Athena, gabe ulun ibas memerintahkan si mende ibas dunia en. Idi karina, gabe si Jodin, si kenah talanjutkan gabe sisin Yesus si sadar dekat uwe tobat. Mersodip mo kita. Dengani aku, ale Kristus, asa kulanjutkan, kade sini kelemokan atemu ibas dunia enda, merkitekan pekilako nami genep ari. Amin. Bagi mo renungan tasi dari en, ulang lupa ki subscribe, like, jana kibagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permende bahasa imo si masuk-masuk kita karinana. Juan-juan mau banta karina. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.